Sibonga kakhulu kuphindze sithole leli thuba PLE nema-teams kuthi sihlangane la ne-media ne-staff sonke lesikhona nawe program director kuthi siphindze sibuye sitowenda nayi i-draw lesiniketa ukuthula etinhlitweni. Mina ngithi siniketa kuthula ngoba ngiyathemba lokuthi emaphutha ayitolo noma benenta sakunjoba umsila yini lakhaya angeke koja siphindze siwabone. Sifunzile kuwo sitawuchubeka nje sende lokho kulesivume ngako kule ngomishi yethu lenhle. Sitiphathe kahle sibambe tinhlitiyo ticala la letinhlitiyo lokusitifune ukuthi kube nalokuthula kufuna sicale kulomsebenzi lesiwendako la sitothi nasibuyela emuva ekhaya kuma-fans ethu tihlele tethu nithi ngijezi number 13 angithi siye sesivele sibaniketa le assurance yokuthi all shall be well. Asihambeni ngebonkosi simukeleni imiphumela sikhumbule ukuthi asisibo thine labasekhathi labaphethe timfengwane nemakhadi thine kwethu kuyobukela sijabule. Nangabe kukhona lesikubonako lokungakahambi kahle asibambisaneni bonkosi tinhlitiyo tibuye nganeni. Sitokucela nje Mbali uyaticelela ngoba lokubuta ukuthi ngibani Mbali sesiyati nangimbali. Sesatike ukuthi nangimbali asibeni nekuthula. Niliyekele nje licingo libhanyade lihlale phasi. Nimiyekele Nombemba shaya imfengwane. Nimiyekele linesman. Nimiyekele nalo londlalelako la khathethimini. Ningasho ukuthi ngoba naye akakuboni lele nikubona konina nikhumbule sinihleli phela nina nendiluthu. Yena uyagijima akaboni njengoba nina nibona. Sibathanze badlali bethu ngabonge kosihlangene la. Singabe sesiphema ukubasola usidlisile ugeja penalty kunja nabo basuke batimisele ngalokukhulu bangafuni ukusendela phasi. Kucela nje bonkosi ukuthi siqhubekeni ngaloyo moya. Ngiyanethemba mina ngiyanethemba sandla semfene sesithandazelwe angeke sibe khona futhi nje asikho kuko konke kuhlela imbali. Mbali ke akabe imbali lona ngomdlalo bonkosi asikumukeleni kanjalo yebo kona kunemali ekhathi kodwa nje lokuhamba embili asadini lokuthi indlela esingemaswati sibuthane sitshengise boswati bethu sichube inhlonipho. Siyabonga kakhulu nekubeketelelana baphathi bebhola bebasolo basifuca ngemuva ngoba ingcenye beni bayabuta ukuthi size sifika nje sitowudrawa namhlaleni ibe miningi imisebenzi elive bonkosi. Mhlawumbe labanye bebaze bacabanga ukuthi mhlawumbe sponsor ukwatile akakakwati sponsor. Kube kuningi nje lebe kukhona imisebenzi elive lesibe busy ngayo. Ngicabanga ukuthi nani benibona bonkosi siyaluka kwazeke kwakhona ukuthi kube namhlala sikhona khona le draw. Sixolise kakhulu nangabe kukhona la sesenibinje khona ngoba sivile nangemthetho yebhola ukuthi kufanele kwenteke lokho kwenteke lokho kwenteke lokho. Siyadixolisela nje kakhulu siyifund solo sinani kulomshikashika lomuhle sibambisene. Sixolise nakulaba melele enhlangano yawona lomsebenzi senda sibuyiselela ligama amasuku ukuthi konke nathi bese sisiyendisisa siyifund kuhamba ngemumo kude lokonakele sitawuchubeka nje sisebene. Ngiphindze ngixolise futhi ngibike nokuthi nalana bonkosi sona sekhaya uThixo umthandazo sisenza weni lengakadayeleki solo ngisekhaya nalana ingcenye yale building lesitayele lelapha ngendasi
so bogogo omkhulu solo bakhona nala nangabe nikhonda bona nangabe kuNkulunkulu uhlala nathi yonke ndzawo solo ngisekhaya sikanceki solo ngikufund nalana iyadini nje ukuthi itinde khona ka-FVA solo ngisekhaya nala nisibone sakhiwo lesisha futhi naniqhubeka nitiphatha kahle ebholeni kusho ukuthi tawuphenza ifani ikhanzi seyifika edule emgwaqweni ngalelinye ilanga asiqhubekeni ke bonkosi sitiphathe kahle simukele umsebenzi simukele lokutawendiwa sibonge nemedia iyaqhubeka iyasidekela ukuthi kwendekeni iyabachukuluda lebachukuludako mina ngathi lutho kodwa nje siyabonga nonke ngebuningi benu lana siyayibonga i-contribution yenu ngiyaticelela yendelani imbali umsebenzi ube muhle bonkosi siyabonga